Jeste dobro? Poštovanje, jeste dobro? Linija bez prekora, morate reći kako liniju čuvati. Nas pola, a pisme naše su. Na Šibica, išli smo u katedralu, vi ste išli na misu u katedralu. Prema tome poslušajte ruku. A... Mjesta ima za sve je za ona dobra stara vremena. Volite Milane, cijela Hrvatska. Koji je Milan? Dva Milana su danas. Basic, naturalis. Kao tako. Sino